Keni masomo mbele. Jatan migao mar jolimbe Rebecca Miano ojiwo oganda mapacho ka mondo mi otim limbe kuonde rito le mag bunge ma Thurka kaka achiel kuom yore mag tego yuto mar sekta no kendo oting'o malo uchumi ma Thurka. Kolose kinde limbe mare mokwongo ka rito le mag bunge ma Tsavo West e kaunti mar Taita Taveta. Miano lero ni sirikal oseketo kenge mag tego sekta mar limbe ma Thurka. Mano ni oganda jo Kenya bende obedo kod yote limo kor gwenge ma pacho kae. Okone ma nyalo mana kelo berne piny Kenya ka jo Kenya bende obedo kod chuny ma timo limbe kuonde malombo oganda e Thurka. Ningependa kuuliza wa Kenya waje wajionee nchi yao. Mimi kama mmoja wa Kenya, tangu nichukue hii wizara wiki 3 iliyopita, nimegundua miujiza mingi, vitu mingi sana katika hii nchi yetu. Hata kabla wageni hawajafika hapa, wacha wa Kenya wajionee. Na kama wewe uko Mkenya unanitazama na hujawahi kufika Tsavo West kujionea Mzima Springs, afadhali ujipange uje uone. Bei ni nafuu, nimeambiwa kwa shilingi 550 unaweza ingia kwa Tsavo West ujionee hii maajabu ambayo tulipewa na Mungu. Tumeona juhudi ya KWS kuhifadhi mazingira, kuhifadhi hii nchi yetu, wameconserve vizuri. Nimewapongeza na nikawahimiza waendelee kutia bidii.